Adin kejing yok pediang ya kijing ujor na kipat ba nong song snong kathan balat bakia kendo namar kejing sniu palat kasurok nalor kejing ket palat pot kitrok kuk na kalyang kahinyo trap National Youth Front HNYF Southern Border Area haka South Unai wing araja arpusan kalalek banya kendo ya kakong Rosetta Mary Korba ke Deputy Commissioner joko East Castles District banya kren halor kanikaman. Haba kran sigilat patai kubor na kalyang ba kelang thong ni President Ulaong. Bagajing sniu jo ketika surok kalawan ra sibun kijing e nagabenta ki nong song snong. Hakaba kala judan ru kapor. Bagi brio ki basitam ki klat no hasiteng lenti namar kejing bam poi biang por jong ki syaki jaka sumar. Nolor kata Ulaong ru bagajing ket palat pot ki trok ket ko kawan ra jing ma ya kejing ki umpung kabala sator bat kabala ban khlem no hakanu kuno kapor bat kumta ula kentu ya ka Deputy Commissioner bakan le ai halor kani. Kijing itong ko jong kipat ba kibriya lomba jong kasurok put kro umpung balat khang bro hidu mausun ram weloy ka kai bopolongi ban ngini kendu kadaw halor kijing ut kijing nam jing pat ba bat ba ngilei de kman ba kijing sniu jong kasurok nadu na purkro ter shandu sha mausram wiloy dalong shaba palat put ngila banong ba double was kamdeshu tangwas rela de double was tukumta halor jong ni jinglang jiman jong ni surok kala bu jige adu patata yi ba kinong lek mwan khamtam ya ki longkemi iba shtom iba armet ha bubun ki kes kiba nimla shu ban nyo ba ki breu jini hanki kishitom tang hashtag lenti ya kelaklat kadaw kolong ba deir ke jing sniu plat jong kasurok kimla pun poi ke jaga sumar kebukyang ti kumta na keleng jungi keleng joseng nimkwa ban kirang jia kum kita ding haban mi shmat nak mata ban ki ban iksat ban address cheki bor jong kading session manaka last 2 weeks la tayo beladap minang pelong ya kuwi ke jing ya khang pakhang surok ke basendat nak mata ban pensngo sya sarkar ba ke jing sniu jong ka surok ke balong syapablat la le sing la bonong ba po jong ke East Castles District ka satang ke balat satang ke surok umpung balat mausunram ke barang sakut sa syra sa sniu hadu kini khidmat ke pemerintah susu hakajing sha nak liang jong ka prudi kala kadiai kala persang ban marmot hagi bor jong ka tenrei kita kijing marmot kila bane tangsi benar kadaw kolong bakajing kit palat put jong kitrok ketika surok berkunjuru ke jingking umpung ngalabanong ba ke kapasti jong ki kadai tang 9 ton tenrei pumbakalong menta ki bakajing ya jong ki trok kikit arpo kikit khatsan ki donro bukit arpusan ngila persang man kili ki driver ki driver ke betu hok ba kikit palat ya ke arpo tonro rel rangi kili balik perlong ipi ba tadi ke jingking ke surok ke kapasti ke long 9 ton kiong ba lada kit kendiat kitrai kimsha du nong bat kumta terter ladang ipai sya kata ke jing du nong kamdei tang ju nong jong kita kitrai ndrei jong ipat ba kamtame lada ja bakate ke jingking umpung kan khlem lani kan dukut hatu kita kitrai truk ki driver kin klik kata ketiga kusen ke bang akwa ban kli bar kabar lada ja ba kum haki kidon katung ni benta ki bala orpat haki surok jongka balat moflang mosram road ladon ki benta ki orpat takum kitu ki jaka ladang kan klem no kita ki trok kin don ki jing kli atrai kinum don haki jing sha nak liang jungi kumki nonglang jongka HNF nila tho dakaba sha yegi arteli ki shithi sha kini ki noilam jong kani ocean trop
Bat kata ke siti ke kedau ba day bandon ke jing marmot. Nala ban ong ba day bandon ke jing marmot habreng jongi, habreng jongki, bat habreng ru jongka Mosnram division. Kata ke di ka siti ke bangi tho. Te hanrei nakleng jongki ni kitrok ASEAN kimshim kinoyalam jutrok ASEAN kimshim la shim khia kilia bum sunyo bat ngala ban ong ba lade we ke insult iya kasang. Te hanrei ngi nakleng jongi ngim super. Henry ke ka ba ngi don Donald Kamram bantre ni haban ki ban ksat nangam ta ban pentikna baka jingking kamde ban kut ke surok kamde ban tua kata ke di ke ang nur ke jungi but lada pai se jing long khamakor jungi trok jingi sha ngile kran baka jingya jungi trok ke ban prabaje menit sanang bahkan nong penwit yang ki bayang kamtam ki pajba namar kumbangi witness tang meneru nang i kawai ka trok kala po tersat hakini kita yo bala dap kawai ke jingking bade po jingking apo arani kor remin ko blok kala dekut kawai ke trok kala lihat hang tu ka jingking te kum kita ki la witness bon kan jaga por ba ke jingkit pala po jungin ki trok kan banru ye ki kali kamai ki kali paj ba ti hato ki kinsim ki jikli kata manu ban sim jikli manu ban sim kinsim jikli paj ba kinsim jikli ki betre po bludi lani hato kinsim jikli jung kita ki nong ki malik trok ni kita ki driver trok ti kumta nakleng jungi gasang nila pen paulut IDC ya kita jingi ki bangi kendo but kabakado bat kadi ngaba ban ai ya ke message ke bakler sakini kinongnya trok sakini malik trok ba nakleng jungi kumi nalang jong kasang ngirang keren de kaktin ke bajam lada kaktin bajam kam trekam ngin penbut de ki kam ki be bat ba lada ngine tungko bat ngi kino lam jong kasang ngine tungko asurok kamat dap kamat long kamat ja lada ngi tungko yanu re ngim salia kata ke message ke bakler namar lada ngi pani ke kti kadiang kti kemon nakleng jungki kle bom senyo ki insol ikaseng omni tangata ki insol kaseng ya kaseng ki insol ru ya ki pajba ki nyoben ki pajba jungi hang thi namar bali ki pajba jungi hang thi ki de ki pajba ki ba lui ki ba sngap jar bat kampat judon nakleng jungi pajba ban kin kawang mau ya ki trok bat ngi ngim ju pen slur ya ku ngota ban kawang mau lani ban penwit ya ki trok beyang ya ba kamai keji Henry kai ke ba ngemut banong ba lada pinyo ben yo pat ba jungi hati ya ke jinglong lui bo supet kai lada ja ke jing lada ja khlem ki tua ki surok ki pra ki surok ki shus ngap jar kinsim kata ke jing kinsim kabu kata ke jinglong lui ke jungki pat ba kan sawan ke po ba kan don ke kala yo pat ba ro bon pai ya ke jingle ke jung kini ki jung kini ki trok markabala jungi kade ga sinong kepala rimba kepala mde tang bakadang de governmental lati nadu por refugee ke Sorkar India rok la itu ba de ka don tang hapo ka state Meghalaya ke haba ya keren ya kane kat no ka Sorkar Meghalaya jungi ka i kunsuat ya ka balat ka thain balat perkat pi nadu ka refugee mensua ka sok kala don hale don di blok wat kendir ro takada ngapai ka message hapo ka government basubhab ne pelang yangi mar ha ko por ba kadon ke election ki wan penbij ya ta ki penbij bakal adon kata skim kala adon kata ka ba hana gila de approve re bila wan kedu ya engineer kata sini ba don ni padon ni re strok balat kamu kadon tang na po wiloi habu apo pangmon roy tenang to pat kalapun no hadu balat hadu ha pot pro hadu khat pra surok dengan terpat ya ki nomi khmat ba subha ban ya pelang ini kawai ro akapor ba ke election ki lidar ki don ki bun ki lidar bami ba perta ba ka don ke isu ya ki surok hare anda laput ka election bat don sure lidar we ba wan mi ro ban yang khmat ban yarap yangi ban isu kata ka surok dengan terpat ya kino ki nomi khmat ba subha
ada longkat bala subaya pechwa ya ka surok namar ka surok kadai ka budlum jongi la kalau ada ka surok ka bahayam ngingi ndon kamre ka develop jong ka government ka develop kan wan hi kania ji sistem la jong namar ka budlum kadai ka surok ka weiro ang kerpat ni pechba ba subha ba to kato gajing yaki nin ngiro kersan lang kum ka asion ya ka HNWF te amde tangi kersan nare baro nadu isnong gitau kiseng samla nadu kiseng balang ro kila kersan lang kata te ngakerpat yaki pajba ro snubha namar mentang lewon kedu yagi madam disi ba in sale ngono namar bajencar ba kali sete diat nyengi te kalik kawan kependik yang ni natakadaw milawan meni po i madam disi tile ekran ni kata te to kaway ro yung sale kata ro Rito kata dunbok ba kan sa seiso kata kabak ilaong imadam ro bat kaway ro kerpat ya sukar basubha ba kin yapay lang nomor balay ba pay kitrok ato giyay kilot hadod daki arpo santon kisiong lut tang kasanton reka ka ton bat kade kar art santon nomor sete gimji thawat bridge kitho daka daki gedang food system takadaw kami habre nomor ngarong ade breu bala de nya atrok ala tiblut ya ka jing thosti magi sto da tho apo madan to kaniat tang kasanton rei da tho po ibrik layat art santon mang la de matlot ya kita ani bun ba kijing duna po balat titip nga basaywa nga de breu banyak turis nga basaywan kit eknigi inspection jongki office super tegi ong das ngap ya kanam jong ka balat ong ka de tak city ka best ba hari inda lawan poi pat kiong ani mdon ni kili nga kiong bale mdon ngelam se sini mdon ki emle mdon kin nong mikmat ong ki don bun taba ki don tang hakapor baswa ba election kin issue ya kata ka surok kidong baik ngin pe shwa ka surok andangi lajop hari inda lajop par sei perkija kita ginong issue pat sei kita ginong ngelam sei kita kilidar pat hari ka kilidar mata ngape nya tang ka HNWF ka bala ban issue ikane hari ngakar kiduna lut naduk ka umro kade ka baduna palat tip kade ka umro ka bajencar bahasti sapo dangas sapo balat le ka dalan lapoi kini benai Disember Januari umyo syu ka laduna palat ndon sure umyo sure tenalur ka GGM kadon tambah kadon tangpor poliur ade putlang kala do nomor ka myo ha ka tulong na jerong to te ka weiro sipang ka koit kya to ka koit kya kadon gawe ka PSC hapo dangar kato kala yarap sibun tamba dang nunabun ba ki doktor naduk kinos luki dang nunabun ba tada ong kerpat ya kasukar basubha ban yarap lam ya ka than balat namar ka jing duna jong than dang bun ba wat ka kampule putiro pet kinuhikai bawan silong namar dang tang na kasurok par kiong kihapan sampano sapo sa jakabu biang surok pan namar balik ka surok ka balas new plat mla bansong kalipan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya